Коммуналлы хужалық тыдымы шенелет, врендюбе культуры шурдезем худа гаящи, ял хужалығы адаланать. Россия яле проект яла түрлі енлі улыштарма май парать. Шамрыксене ялда юлма майзем дуза памалла, үш бұрынезем ергелемелі, проект шубах шак телевбе пұрнышланать. Молодук пажакане аякрана хилденет. Строительсе нюшкане ирхине улдысеге трехеже бужынна. Кунда мирагалы шудра вылых вали техимле апат хумалы шыдыктываща. Паянде ирех бетон зара турмар хер пиликуп. Шамба тебір машины келет, тебір вундвады куп келмелі. Шамбали көш планировка за хурашын. Элгердер дезе, грук шитмес шамда вырыне кеместезе. Шамба маларах туза хурашын вырыне. Сагырвыны метр тұрышы, ұнулды метр сарлагыш, 5 метр шүліш бұласы наш хумалы шыдық. Шереді еслемелі хойыр сапмалла, шалды жапса шипкарса палы землартмалла, ішлемелік пұр. Сенаш хумалы шыдыға шынрен тумашкан вуно вуниге кун гирля. Шагында хал еге виші гунран іш вишленмелі дейінде. Шидес эрнере кушыдыға сенаш керет. Падембе 2,5 тонны ежел массы вырнашма бұлдарад. Шекленюлі кымылба шленіне балырдашы Владимир Мылов, Сергей Семенов, да Вячеслав Сергеев строительсем. Мадане bir мускавлашлы темірчі, хамыр бригады ба. Вот малашне шуларымыр хамыр районда ішлеме. Мүншін дезен, шемебе шивухрах, район шивухра, кунда би түлеші, шемебе урнас келет. Малдан таван келдене айкраук шайхраны бригада виші жолынде исто хужалықпай шиғы нутыдайд. Инше жула каймазырақ шемине трантма булдарайд. Шивых вғытра візен сенаш хумалы еге жыдық чынрен думалла, тада бірне тепрен юзамалла. Ял хужалық район аталанны, пурны шайла айхланны шинзине вырында хукшаш лезе илме майбаратте. Россия ялі проектпа келі жөлін чывашынре иртне жол терлі программына бұрнышлама пилік миллиард тенге ойырна. Кажал республика ел территоріне хытлық кердес себе тывады, ел территоріне комплекслатындыра себе пер проект бұрнышланмалла. Халық пұжары үбе ергелеген ішсемде ялсын зыбатне олыштырмалла. Чывашын рекы жал сағыршырды ғырнулды вырнаш нетмелі. Шулсем юзамалла, ажал абамызем думалла, кану вырнезіне елемлетмелі тата үттіде. Республика Глармвали Алина Сусметова, Николай Скворцов.